Danas je u osnovnoj školi Ethem Ulabdić velika radost. Sretni smo jer se otvara nova fiskulturna sala. Meni je posebna čast i zadovoljstvo danas da sam tu, da zaokružujem svoj misionarski rad na poslovima rukovodioca škole od 1998. do danas, a posebno što sam radila na ovom projektu tolike godine i zadovoljna sam da je evo sada posljednji dan mog rada smo došli do nove sale koja će biti stvarno učenicima jedan odličan vid odgojno-obrazovnog rada kada je u pitanju nastava tjelesnog odgoja. Mislim da je našoj školi sala bila neophodna jer smo imali jako lošu salu, dobili smo jednu modernu, savremeno opremljenu salu, naravno zahvaljujući općini Stari Grad, zahvaljujući načelniku Hadžibajriću i njegovom predanom radu na istrajavanju na ovom projektu, zahvaljujući kapitalnim projektima koje je on dobio od Saudijskog fonda i tu se uključujući i našu salu. Stvarno sam uzbuđen jer ipak se radi o jednom prelijepom, prekrasnom objektu. Ako uzmete u obzir da je ova škola oko 130 godina stara, Ethem Ulabdić, njezino postojanje, bitisanje, sala koja je ovdje bila stvarno nije bila primjerena ovome školskom objektu. Mi smo dakle iz sredstava Saudijskog fonda odvojili nekih 1,3 miliona maraka kada je u pitanju ova sala. Stara je se morala do temelja srušiti, nova napraviti, prelijep jedan objekat i mi moramo nešto da vam kažem, mi faktički sa ovom salom smo zaokružili sve sale na području opštine Stari Grad kada su osnovne škole u pitanju. Od područne škole Sedrenik, u Faletićima, Vrbosni, Saburinoj, Hamdije Kreševljakovića, Mula Mustafa Bašeska, evo Ethem Ulabdić, dakle sve u zadnjih 10,5 godina, meni ovo treći mandat, su završene i ukupno smo uložili, boga mi, negdje preko 11 miliona maraka kada je u pitanju opština Stari Grad. Moram reći uz vrlo malu pomoć, a možda baš nikakvu što se tiče viših nivoa vlasti i ovo je jedan uspjeh lokalne zajednice, prije svega opštine Stari Grad i ljudi koji rade na čelu u toj opštini, a s druge strane dajemo nešto u amanet i ovim mlađim naraštajima da koriste ovo, čuvaju i normalno da što više, kao što sam malo prije rekao na samom obraćanju u školi, bude što više djece jer ovakvi objekti zaslužuju da imaju jako, jako puno djece kada je to u pitanju. Ja sam Bakir Trebinjac, sada sam 9. razred, želio bih se zahvaliti načelniku Ibrahimu Hadžibajriću na ovom projektu. Jako sam zahvalan i također i moji prijatelji koji su me zamolili da prenesem zahvale u njihovo ime. Ovu salu ću, iako sam 9. razred, maksimalno iskoristiti. Kao učenik ove škole i kao uposlenik u ovoj školi nekih oko 20 godina je veliki dan, stvarno, zaista, jer kao dijete sam došao u ovu salu, bila mi je ogromna, kao uposlenik sam počeo raditi, kakva takva je bila, služila je zaista. Ovo ovdje danas što smo dobili, prije svega bih se zahvalio načelniku Hadžibajriću na velikoj inicijativi i pomoći svima koji su učestvovali u realizaciji ovog velikog projekta, ne samo za našu školu, nego za čitavu lokalnu zajednicu. Dobili smo najmodernije koševe, dobili smo od bojkaške mreže najmodernije, od švedskih klupa, od ripstola, od grijanja, od rasvjete. Ja mislim da se možemo pohvaliti u čitavom kantonu da imamo sada najbolju salu.